Giki nikio gitango kiria aikari a matura ma Kirima na Manyata gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo kaunti-ini ya Kajiado maracemania na kiogwa kia utenderu nja uria wiragwo nduri mwithemere. Barabara ino ya tiri iria ni ya kilomita 2 kuma Hadisi nginya irima-ini cia Ngong'u ikoretwo iri kironda kiri naruo kuria aikari kuona riria kwaura miturire yao irugamaga urio kuona barabara ino igarurukaga na kuhana iniuru ria ng'ombe riria ritaniaraga na riria kwina riua rukungu na mbiri nicio imatangaga. Kwa waira aikari a matura maya maratiganeirie ngari ciao ikiurirwo ni undu wa kuremererwo ni ndaka nyingi na maria inukirona magitigagira ugitiri wa ngari ciao. Tuinukite maguru haha ngari turastigire Ngong'u turacoka kiroko ni gwake ciana citu ithia cukuru Gibiko citinagithie cukuru ci mucii tondu bathi ni ciukire ciakua mahandu haha koguo magucio macoka ciana citu irio mucii titinathie cukuru. Nie ngwamire kuma thaa 1:30 rocini nginya thaa ici ri ndirio haha ndirakuamuka na atire na chance o yothe ndengiuma thaa ici ngari ire iroka haha ri iranjira no indeithie but hakuna uwezo na ni ndarora ri ni ndirona atire no teithio ndengiona. My daughter alifika nyumbani saa 2:30 ya usiku na nile nilitembea miguu nikambeba pale, gari iliachwa mpaka saa hii gari iko hapo. Kama leo asubuhi mtoto wangu hajaenda shule, saa hii hata mimi ndio natembea kwenda kuhustle kutafuta. Sasa hata tujui kama tutapata chakula, watoto wataenda shule lini. Aria mari na mawira marauga onao matinahota kuoha thabari guthie mawira-ini riri ciana itigirwo micii kuona gutire gwa kuhetukira guthie thukuru. Kiha kiao kinene ni uria maundu meguikara wona mbura ya muniko ya El Nino yambiriria kura. Watoto wetu wajaenda shule, wako kwa nyumba. Sisi wenyewe magari zetu mnaziona hapa kwa barabara. Hatujaenda kazi, hata tujui jioni tutakula nini kwa sababu gari ziko hapa kwa barabara. Tunasikia huzuni kubwa na tumekasirika sana. Tunataka tupande mandizi kwa hii barabara mpaka we president wetu ingilie kati. Riu tukoria o thirikari ma ituteithie o uguo mbura yake anjia kura iyo ya ikinya ria na ihenya igerie gututeithia ni tondu yathie na mbere na kura na tariuga kana kanini yakiura nene tugugika. Ndirona nginya matura mahiana ri mbura ni gukeroka tukoira ri ni ya ngurara so I can no jikare ya nginya mithenyeri nginya ria mbura ikarenga kume biu nyone ngari ya guka kunduta. Aikari matetete makiuga ona gutuika mbeca nyingi ni ciunganagio barabara-ini ino ni ruhonge rwa kuramata mititu kuma kuri aria marathie gucera irima-ini cia Ngong'u gutire honge cia thirikari iromboyagia aikari. Marauga makoretwo magicuganirio na riu ni makinyitwo kingi na gutire undu ungi marenda tiga uguthondekerwo barabara ino. Pale kwa kufunga watu ulipa 200, watoto watu wengine 300 and we make money. So kama serikali inafinyiliwa, tunajua kuna kazi mingi sana. Hebu tuwekewe toll station hapa, vijana wetu walipishange hapa. Vijana wetu walipishange hapa tupate pesa tutengeneze njia, tusaidiwe kama itawezekana. Mara tukilalamika tunaambiwa ile boundary hii barabara iko, mara tunaambiwa iko Kajiado West, mara tunaambiwa iko Kajiado North. Tumetafuta usaidizi kwa hizo constituency mbili na tujaisaidika. Sasa tunataka kuambia serikali kuu. Si tuliamuka tukachagua hii serikali iko kwa sasa. Lakini kwa waleo tunalia. MCA wa wodi ya Kirima, mbunge wa Kajiado ya Rugongo, gavana wa Kajiado hamwe na atongoria thirikari-ini ya kaunti na thirikari nene morite gucera mwena ucio kwionera kigiriko kiria aikari marahetukira. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.